салом бинандагони азиз, ахбори озодӣ бо хабарои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мешавад. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хидмататон ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барномаи рӯз 17 август. наздикони кӯдаконе ки соли гузашта аз Ироқ ба Тоҷикистон оварда шуданд мегӯянд то ҳанӯз натавонистанд онҳоро зери тарбияти худ бигиранд. дуюмаша нишон метиҳад, номаш Умарҷон, ина мебинем леkin Муҳаммад Оли то ҳозира дидагимоне. номзад ба курсии президенти Тоҷикистон аз ҳизби аграрӣ дар мадди аввал аз таъмини амнияти давлатӣ сухан гуфт. масъалаи муҳиме ки дар ин барнома дурхост мегарданд, пеш аз ҳама албатта масъалаи амнияти давлатӣ ва сарҳадот мебошад. ва ҳукумати Ӯзбекистон аз ҳисоби худ ба шаҳрвандонаш дар Русия касбу забони русӣ меомӯзонад. имрӯз дар Тоҷикистон барои хонандагону донишҷӯён соли нави хониш оғоз шуд. ин нахустин бор аст ки дар ин кишвар дар сон на дар аввали сентябр балки дар моҳи август шурӯъ мегардад. Пандемияи коронавирус санаи оғози таҳсил ва шеваи қабули хонандагонро ба мактаб тағйир дод. субҳи имрӯз дар даромадгоҳи аксар мактабҳо баъд аз пок кардани дастон ва санҷиши ҳарорати бадан вуруди мактаббачаҳоро ба саҳни мактаб иҷозат медоданд. акнун дар баробари дафтару китоб барои хонандагон доштани неқоб, маҳлулҳои антисептикӣ ва дастпоккунак ҳатмӣ аст. бинандагони азиз, ҳафтаи гузашта мо дар бораи омодагии мактабҳо ба соли нави хониш гузоришҳо доштем ва шумо метавонед дар вебсайт ва озодӣ видео онҳоро пайдо кунед. мавзӯи кӯдакон ва таҳсили онҳоро идома медиҳем. дақиқтараш дар бораи як гурӯҳи ноболиғоне мегӯем ки тақрибан 1,5 соли пеш аз Ироқ ба Тоҷикистон оварда шуданд. ин кӯдаконро ки волидайни ҷиҳодиашон аз даврони ширини тифлӣ маҳрум карда буданд, ҳоло низ имкон наёфтанд ки дар оғӯши пайвандонашон бошанд ва бо онҳо ба мактаб бираванд. Алишер Зарифӣ ва Амрдин Олимов дар ин бора нақл мекунанд. ҳамза Турабеков, сокини ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд, мехоҳад набераҳои худро ки аз Ироқ ба ватан оварда шуданд ба тарбияи худ бигирад. ду набераи ӯ ҳамроҳ бо 82 кӯдаки дигари тоҷик баҳори соли гузашта аз Бағдод ба Душанбе интиқол ёфтанд. калонсолаша мактаба мерафтагӣ буд, мактаба хонда оғоз гуфта нишон надод. қариб 1,5 сол шуд. дуюмаша нишон метиҳад, номаш Умарҷон, ина мебинем лекин Муҳаммад Оли то ҳозира дидагимоне. ҳамза ягона нафаре нест ки барои дидорбиниву ба тарбияи худ гирифтани наздиконашон борҳо пушти дари мақомоти кишвар рафтааст. ба ташкилоти ҳимояи ҳуқуқи кӯдак омадем. аз овардани кӯдакон қариб 1,5 сол мешавад. ягон кас намепурсад. ҳозир карантин аст. худо хоҳад карантин тамом шавад, ман худам набераҳоямро бурда ба тарбия мегирам. шикояти ин гурӯҳ дар ҳолест ки Раҷабмоҳ Ҳабибуллозода, ваколадор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон, гуфта буд ки пайвандони кӯдакон сари вақт онҳоро мебинанд, вале барои ба тарбияи худ гирифтан то ҳол муроҷиате нашудааст. бовар кунед, ин масъала хеле ҳассос аст. ин кӯдакон дар як шароите буданд, дар он ҷо ки ҳозир мо оилаҳоро нашинохта, наомӯхта ки оё ҳамин оила худаш оилаи солим ҳаст, оё метавонад ба ҳамин кӯдакро дуруст тарбия кунад. барои ҳамин ҳам барои ин вақт дар корӣ. шаби 30 апрели соли 2019 84 кӯдаку навраси тоҷикро тавассути ҳавопаймои ширкати ироқии Fly Airbil аз Бағдод ба Душанбе оварда буданд. дар пайи интиқоли кӯдакон ба ватан, Кумитаи байналмилалии салиби сурх ба Тоҷикистон тавсия дод ки барои зудтар мутобиқ шудани кӯдакон ба муҳити осоишта бояд онҳоро ба наздиконашон бидиҳанд. президенти Беларус Александр Лукашенко мегӯяд ба тақсими қудрат ва тағйири конститутсияи ин кишвар омода аст, вале фишори эътирозгаронро қабул надорад. сиёсатмадори мухолифи ҳукумати Беларус Светлана Тихановская гуфт ӯ омода аст ки масъулияти раҳбарии кишварро бар дӯш гирифта чорчӯби қонунӣ барои баргузории интихоботи нав ва одилонаи президентиро фароҳам орад. Я готова принять на себя ответственность и выступить. Ман омодаам дар ин давра ҳамчун пешвои миллат масъулиятро бар дӯш гирам то кишвар ором шавад, то ин ки мо ҳамаи маҳбусони сиёсиро озод кунем ва ба зудтарин фурсат заминаи қонунӣ ва шароити интихоботи нави президентиро фароҳам орем. И условия для организации новых президентских выборов.
Светлана Тихановская ваъда додааст ки агар афсарони ҳифзи ҳуқуқу тартибот аз пуштибонии ҳукумати Лукашенко даст кашанд, аъмоли пешини онҳо ҳафв мешавад. Рӯзи 17 август дар Беларус рӯзи корпартоии умумимиллӣ эълом шудааст. Пештар як қатор ширкатҳо дар саросари Беларус эълом карданд ки дар он ширкат меварзанд. Ширкатдорони корпартоии саросарӣ баргузории интихоботи нав, роҳ ёфтани тамоми номзадҳо ба он, озод кардани маҳбусони сиёсӣ ва истеъфои онҳоеро талаб доранд ки дар хушунатҳо алайҳи эътирозгарон масъул мебошанд. то замони интихоботи президентӣ дар Тоҷикистон бошад камтар аз 2 моҳи дигар мондааст. Ин интихоботи шашуми президентӣ дар даврони соҳиби истиқлолии Тоҷикистон аст. Аз соли 1994 ба ин тараф дар 4 интихоботи президентӣ Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурӣ кунунӣ пирӯз шудааст. Дар Тоҷикистон феълан 7 ҳизби сиёсӣ амал мекунад ва аз охири ҳафтаи гузашта аллакай бархе аз онҳо ба пешниҳоди номзадҳои худ оғоз карданд. ҳамкори мо Мирзонаби Холиқзод масъалаи пешниҳоди номзадҳоро ба курсии раёсати ҷумҳурӣ пайгирӣ дошт ва аз он мепурсем ки то ин дам кадом ҳизб номзади худро барои мубориза ба курсии раёсати ҷумҳурӣ маълум кард. Бифармоед. бале шало, нахустин ҳизбе ки номзади худро ба интихоботи президентии Тоҷикистон пешниҳод кард, ҳизби аграрӣ аст. дар анҷумани рӯзи 15 август раҳбари ҳизб Рустам Латифзода номзад ба мақоми президентӣ пешниҳод гардид. интихоб мегарданд, пеш аз ҳама албатта масъалаи амнияти давлатӣ ва сарҳадот мебошад. бисёр масъалаҳои нобуд ҳастанд ин шабрӯ ва мо ба инҳо албатта нуқтаи назари худро дар барнома дарҷ хоҳем кард. бале бархе аз коршиносон ва шаҳрнависон дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуфтанд ки пешниҳоди номзадии Латифзода як нав намоишкорӣ ва барои демократӣ ҷилва додани интихобот аст ва онҳо ба ин боваранд ки номзади аграриҳо аз хатти кашидаи ҳукумат берун нахоҳад рафт. ҳамон тавр ки дар гузашта раҳбари собиқ ва муовини раиси ин ҳизб дар интихоботҳои соли 2006 ва 2013 номзад буданд. вале худи Латифзода гуфтааст иштироки онҳо дар корзори сиёсӣ ва барномаи пеш аз интихоботиашон хеле ҷиддӣ аст. оё ҳизбҳои дигари Тоҷикистон, иттифоқҳои Касаба ва иттифоқҳои ҷавонон низ номзадҳои худро маълум карданд? чизе дар ин бора медонем ё не? бале шало, ҳизби социалистии Тоҷикистон эълон кард ки анҷумани ин ҳизб рӯзи 22 август баргузор мешавад ва номи довталаби курсии президентро низ он вақт эълон мекунад. аммо то замони баргузории анҷумани ҳизб раиси он Абдуҳалим Ғаффоров дар суҳбат бо нашрияҳои маҳаллии Тоҷикистон гуфтааст ки дар сурати президент интихоб шуданааш дар душанбе метро месозад. масъулини ҳизби демократии Тоҷикистон ва ҳизби социал-демократии Тоҷикистон гуфтанд замони баргузории анҷуманҳояшон таъин нашудааст. ба гуфтаи масъулини ҳизби коммунист ва ҳизби ҳокими халқи демократӣ анҷумани онҳо дар ҳафтаи аввали моҳи сентябр баргузор хоҳад шуд. ҳоло нигоҳҳо ба анҷумани ҳизби ҳоким бештар духта шудааст ки президент Эмомалӣ Раҳмон ва ё писараш Рустами Эмомалиро номзади асосӣ пешниҳод хоҳад кард. вакилони парлумони Тоҷикистон ҳангоми таъини рӯзи интихобот гуфта буданд ки ба сабаби пандемияи коронавирус замони баргузории ин маъракаи сиёсиро як моҳ пештар оварданд. ҳар дафъа интихоботи президентӣ моҳи ноябр баргузор мешуд ва ин бор бошад ба 11 октябр таъин шудааст. вазъ дар ин маврид дар кишварҳои дигар чӣ гуна аст? бале, масъалаи хеле муҳим аст. бемории коронавируси нав дар бархе аз кишварҳо аз ҷумла Зеландияи нав ва Украина замони интихоботҳоро ба ақиб бурдааст. аммо дар Беларус ҳамон тавре ки шоҳид ҳастем, интихобот 9 август баргузор шуд ва то ҳанӯз норозиён аз натиҷаҳои он гирдиҳамоӣ доранд. дар амрико низ сарфи назар аз вазъи мушкили вобаста ба COVID-19 интихоботи риёсатҷумҳурӣ рӯзи 3 ноябр баргузор хоҳад шуд. нагуфта намонад ки интихоботи президентӣ дар Беларус аз камтарин маъракаҳои сиёсии солҳои охир буд ки дар Тоҷикистон ҳам ба он таваҷҷӯҳ карданд. сипос барои суҳбати фарогир. ман барномаро баъд аз як огаҳӣ идома медиҳам. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.
ما منتظر همکاری شما هستیم و من برنامه خبری رو ادامه میدیم. سالهای آخر انجام جراحی پلاستیکی در تاجیکستان هم مثل اکثر کشورهای خارج رایج شده است. در گذشته آنهایی که مبلغ کافی داشتند برای جراحی زیبایی به دولت‌های دیگر می‌رفتند. اما طور معلوم می‌شود شهروندانی که از سیمای ظاهری‌شان راضی نیستند حالا نه تنها در دوشنبه بلکه در ولایت ختلان نیز خود را زیر تیغ جراحی پلاستیکی می‌گذارند. محمود جان رحمتزاده با جزئیات بیشتر. راست کردن بینی شکسته، برطرف کردن اوژنگ‌های روی، جدا کردن پوست‌های چسبیده و جراحی‌های آلات مردینه از اولین عملیات‌های پلاستیکی در بیمارستان جمهوریوی ناحیه دنغره بوده است که طی 4 سال اخیر انجام شده اند. مأموریت دانشگاه طبی ختلان میگوید 4 نفر استادان دانشگاه با راهبری رکتور میکرو جراحی‌ها را انجام می‌دهد. در 4 سال فعالیت دانشگاه آنها 1123 جراحی پلاستیکی انجام داده اند. پارسال در همین شب و روز 161 جراحی بود در 6 ماهه سال 2019 که از جانب پروفسور گذرانیده شده بود. امسال 100 عدد این به خاطر که دوام 4 ماه اخیر رکتور محترم با اعضای ستاد و دیگر کارمندان دکترا طبیبان در کارهای تشخیصی و معالجوی بیمارخانه مرکزی سر و کار دارند. رهبریت دانشگاه میگوید جراحی‌های پلاستیکی در بیمارستان جمهوریوی ناحیه دنغره به طور رایگان گذرانده می شود. در 6 ماه سال 2020 136 نفر را جراحی پلاستیکی کرده اند. بینی کجرا شدگی، بینی شکستگی، جدا گوشتی زیادی بدگی، از اون جدا کنترکتور و از اون جدا مثلا اوژنگوی چشم هم مثلا پلاستیکی میکنند که مثلا چیزی خلط زدگی و رایگان به راه ماندن عملیات پلاستیکی در منطقه کلوب در حالی است که ارزش این نوع جراحی در خارج کشور بیشتر از $1000 است. در گذشته بیشتری ساکنان این عملیات ها را در بیرون از کشور انجام میدادند. وابسته به افزایش توجه ساکنان، دانشگاه طبی ختلان 20 دانشجو را در این سمت آماده کرده ایستاده است. مسئله جراحی پلاستیکی در بعضی کشورهای منطقه باعث بحث‌های مذهبی شده است. شورای علمای اداره معنوی مسلمان‌های قرقیزستان فتوا صادر نموده است که به مسلمان‌ها اجازت نمی‌دهد که توسط جراحی طرح چهره‌شان را دیگر سازند. همین نهاد تاکید کرده است که شریعت تنها جراحی‌هایی را اجازت می‌دهد که به خاطر اصلاح نقص‌های مادرزادی باشند. حالا میرویم به روسیه. ازبکستان برای صاحب کسب و رسیدان نمودن مهاجرانش در روسیه دست به کار شده است. خراجات کسب آموزی و تعلیم زبان روسی نه از جیب مهاجران بلکه از حساب حکومت ازبکستان خواهد بود. گذشته از این برای خلل نرسانیدن به کار آموزش ها در ساعت‌های موافق به مهاجران گذرانیده می‌شوند. تفصیلات در گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش время. حکومت ازبکستان تصمیم دارد با پول خود به مهاجران در روسیه زبان روسی و کسب آموزد. در این باره در قرار نوی حکومت این کشور که هفته گذشته به تصویب رسید تاکید شده است. آموزش زبان روسی و کسب آموزی بیشتر در شهرهای راه اندازی می شود که مهاجران ازبک در آنجا بیشترند، از جمله در مسکو، سنت پترزبورگ، قزان، یکاترینبورگ، نووسیبیرسک و شهرهای دیگر. در این سند همچنین آمده است با مهاجرانی که در این شهرها کار میکنند مخصوصاً بیگاه و در ساعتهای بعد از کار باید کسب و زبان روسی آموزانیده شود. خراجات تحصیل مهاجران مهنتی ازبک را دولت از حساب بنیاد دستگیری و حفظ حقوق و منفعت‌های مهاجران مهنتی پرداخت میکند. ازبکستان در فهرست کشورهایی که شهروندانش برای کار به روسیه میروند در جای اول قرار دارد. تنها در نیم ساله اول سال 2019 918,000 مهاجر ازبک برای کار به روسیه رفتند. در جای دوم این فهرست تاجیکستان و در جای سوم قرقیزستان قرار داشته است. در نیم سال مهاجران به ازبکستان بیش از $2 میلیارد فرستادند که بیشتر از هر کشور دیگر بوده است. و یک زن 30 ساله در نویه رشت خود و 3 کودکش را به دریا پرتافته است. مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده گفتند حادثه روز 16 آگوست رخ داد و ماموران نجات تا کنون جسد یک کودک 3 ساله را در دهات قلعه سرخ پیدا نمودند. جستجوی جسد زن و 2 فرزندش ادامه دارد.
вақти барномаи мо инҷо ба поён мерасад. ахбори аз ин бештаро бинандагони азиз чун ҳамеша метавонед дар сомонаи радиоозодӣ зери нишони www.ozodi.org бихонед ва албатта видеоҳои аз ин бештаро дар саҳифаи озодӣ видео канали махсуси мо дар ютуб тамошо кунед. ёдовар мешавам фардо субҳи барвақт ҳамаи шуморо ман дар навиди бомдодӣ бо хабарҳои наву тоза мунтазирам. то он дам худо нигаҳдор.